Umulingi ka, uyab na ta. What's up? Hi! Welcome sa akong channel and good day! This is Munchkin again. And this is my third vlog for my channel. Oh, naadi ko karon sa Chinky with my friends. Ala do? Dilikay do. Pwede sila mulikay sa ako. Mga bay! Mag-dinner sa amin karon kay Guto kayo and yeah! Ayo. Hi kuya. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para 3 ka hot ramen. kahit magpanggap di magtatago ng Oh yeah. Daghan di kay kog na-meet karon. Adi kay daghan kung more than one. Daghan naman ano. So like nakoy mga 1, 2, 3 friends yung nakita ganina. Sayawi kuya. Bye boy. Hello best, naka 678. 678 good. Lupit sa portahan. Asa nga portahan? Hi! Hi guys, si Yoyong guys. He's my college friend sa Liceo. So, his friend from Iligan. Hi! Saan naman ka? Tayo mga talagang silang ikan doon. By 678 sponsor. Hi Paul! Hi Paul! Okay ka. Basta naman ka. Nagusto ka gising? Tambay. Tambay ra. Tama ko isa ka friend. Baka nagan di ko friend. Si Jean. Guys, please subscribe and feel the vibe. Thank you. Hi Kyle. Hello, dagan mo yung Kyle. Retired. From what? School. From school. What school? Xavier. Great. Pag Xavier daw mo guys. Kada siya, kapoy lang guys. Pero tsada. Ang sada siya. Napagin. Hi, ni. Oh, naging mga kailan na rin, no? Grabe kayo kalalaki yung ako. Introduce yourself. Ikaw na lang. Masa yung Twitter? Ask Yang. Kuan. 8 ka 8. Yang nga 8, kabok 8. Follow guys. So yes, let's do this. Yes. Hi, kuya. Hi. Hi. Kuya, sino kasama mo? Ikaw ra isa, kuya? Kuya. Umulingi ka, uyab na ta. Why can't it be? Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why? Hey, Nanang Ramen. Thank you, kuya. Nanang Ramen friends. Kainan na! Kira-kira. Gusta para sa ramen friends.
tingala si Kuya kay tulog na tama eh. Anong kapapangita ngayon? Okay no? naman eh. Tante mo ng pulis lawas. Eh? Kapigil ako dito Naunong ba? Ingat ko ba tayo? Oh, gamay magkabal ako nga gamay ilang baso. Kaya sa dito gamay ni Pitsil. Naunong na lagi. Naunong na. Sarap! Sarap mahalang! Sinipon kami, bes! Ang sipon talaga, bes. Sandito, bes. Ano maglain? Honey friends ba? Dugay na kayo ang chinky dali, no? Pero hantod karon tingala na pagyapon kung anong naadara ang CCTV camera. Nga nang may gatabon nga balons. Unsa gay pulos? Pasakta daw ko. Kita mo na? Awa ba? So, unsa lo? Ay, lantern dahil dito. Balloon sana na ko. Tingnan lagi ko kung sa gano'n iyang gina-CCTV, ana, no? Gina-CCTV? Ay, ambot lang, kabantay man sad siguro mo, ane, pero... Nawa siya nabulasot, daras takas niya po, no? Nawa. No, okay ra ka, te? Te. Te. Te, okay ra, te? Nang. Manang. Nanggahe na siya. Manang. Nano yun? Nano? So, friends. So, gi-challenge day ko sa kung isa ka friend, no, nga mag TMI tag questions, which is too much information tag questions. 50 questions siya. Ang pag-answer na karon is dire-diretso lang, friend. Mo nag-fast talk ta? Yes? So, number 1. What are you wearing? I am wearing clothes. Broke. T-shirts, ecstatic, and then black pants, and then slippers. I like your slippers. Yes. Thank you. Ever been in love? Yes. Ever had a terrible breakup? Yes. How tall are you? Siguro ang answer na nako, no? How short are you? I am 4'11" or 5. Kasi nitubo ko gamay. Feel na ko nitubo ko gamay. Next, how much do you weigh? Last kay 47 kilos. Around, I don't know. Next, 6. Any tattoos? No. Any piercings? Na ako'y buslot dali pero wala. Ako ang OTP. Kakin sa OTP ako or sa lain? Sa kinsa lang. Sa kinsa nga friends. Favorite show? There were a lot. Daghan ba? Game of Thrones, How I Met Your Mother, usa nga show, TV show, or plenty of shows. I don't know. Favorite bands? Paramore. Rocky ni Edgar, Kamikaze, daghan kayo ba? Nasa Instant Noodles, Litimo, Banzai, Novella, Cycle, CDO na sila nga Best Friends. Woo! Something you miss? Miss na ko nga kompleto akong pamilya. Yes. Next is favorite song. Everything by Michael Bublé. How old are you? I'm 19. Zodiac sign, Aries. Quality you look for in a partner. First of all, Christian. And second is Butan, gentleman, mature. Basta ambot lang, dili ko sure no, if gina-pray pa na ako kang Lord yun. Gina-pray pa na ako kang Lord yun. Gina-pray pa na ako kang Lord yun, no nga. Kung kinsa man yung ihatag sa ako, ay, God knows kung kinsa ang the best for me. So, yeah! Favorite coat? Coat. Wala ko yung favorite coat. Favorite actor, Dave Franco. Favorite color? Black is not considered as color, so I'll go with red. Loud music or soft? Both, depende sa mood. Where do you want to go when you're sad? Dagat?
How long does it take you to shower? Dili ko ga count og pila ka minutes kay akong gina-measure siya sa songs, no? So kibali mga siguro mga 10 or 12 mga inana siguro ka songs. How long does it take you to get ready in the morning? Isa ka albuman or isa ka playlist sa Spotify? Ever been in a physical fight? Yes. Turn on the lights. Turn off the faucet. The reason I joined YouTube, because I feel free. This is me, friend. You know, gaganahan ko mag-videos, gaganahan ko mag-edit. And gusto na ko i-share sa inyo ang ako live. Yeah. Next is fears. Number 1 is kanang darkness. Number 2 is heights. Number 3 is losing people I love. Last thing that made you cry. Ang aso ganina sa silingan. Yeah. Next is last time you said you loved someone. I told my mom I love her last time before po na pagadian. And the meaning behind your YouTube name, my name. What? Last book you read, the Bible. Last book you're currently reading, Bible. Last person you talked to, them. Yeah. Relationship between you and the person you last texted. Friend. Yeah. Favorite food, all food, except kanang food nga na olives. Place you want to visit, daghan. Last place you were. Last place I was. Balay? Ay, dili, ganina sa mall. Danahin ko na rin. Ay, dili, ilananay di ay. Dili ko na rin. And then... Alam, mahuman mo din ako 50 questions, girl. Do you have a crush? Yes. Wala po ko tanak kung kinsa dari, so di ko magsaba. I have a crush. Last time you were insulted. I'm always insulted by my friends. I don't know, 5 minutes ago? Favorite... Woo! Favorite flavor of sweet vanilla. What instrument do you play? Piano o guitar? Favorite piece of jewelry? Necklace. Next is last sport you played. Dota. Wow, Is Dota a sport? Yeah, e-game. Ah, what? Last song you sang. If you love me, let me go. Next is favorite chat up line. What? Last time you hung out with anyone? Karon? Who should answer these questions next? Hans. I challenge you by Hans Kinyo. Hansy Boy Vlogs. I challenge you. So, nahuman nung kung 50 ka questions. Thank you so much. Thank you so much, Chinky. Kaya nag-stay sila. Nag-close. Nag-stay sila, pero nag-close. Kaya nag-wait sila nga mahuman ko, no? Salamat kayo. Amo na lang table lang. Wala na hinluan. Thank you. Hi, guys! Okay, so, tumay na kayo akong vlog karon. Sorry kayo, kay nag-start ko. Grabe ka late, bye. It feels like evening na. So, tomorrow will be another day and another vlog. So, that is it for today. This is Munchkin with love. Ingat, guys. God bless.